asifiwe. Tazama na Mungu dima. Haleluya. Bwana asifiwe. Tazama na Mungu dima. Kuangasha. Bwana asifiwe. Haleluya. Semeni amen. Haleluya. Noneho ukuhari byinshi. Uhimbazwe Yesu. Nta kibazo. Habe n'amajwi karazamuka n'uvuga. Ndagira ngo noneho dufite karata ase. Koza muri Imana icyubahiro. Haleluya. Hari ibyo abantu boshingiraho bagatekereza Imana bakabona kuko Imana ihari kandi iri kwikora. Uyu musozi twagiye tubaho mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko muri ibi bihe nje nkunda gutekereza utuntu tumwe n'utundi. Nibuka nk'akantu nkumva kuko Imana yarahabaye. Semeni amen. Haleluya. Gusa nditwo bihagacira ariko Imana yakomeje kubana natwe. Imana ntiyigeze idutererana, ntiyigeze itureka. Habe no muri cyagiye wari ukomerewe, wari umerewe nabi, wari kubona busa naho budaca cyangwa se mubwire. Kurya Imana yari kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu ukibona uburyo gihumeka cyangwa se umuryango wawe ukajya mukazuka ukabona birakunze. Yego. Semeni amen. Ariko izo zose bishingiye gusa kuko tuzatubona twamenye Yesu akatugira neza akaduhereza agakiza. Nta kiguzi na kimwe dutanze. Ariko Yesu niwe wa mbere mu bintu byose. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba kwishima. Paulo yaravuze ngo mwishime mu Mwana. Aravuga ngo yemwe nongeye kubabwira ngo mwishime. Kandi ukunguku ngo ikintu gitunze ubuzima bw'abakristo buza gutuma dusabana n'Imana. Nigiye kware ku imitima yacu ikishimira Yesu Kristo ku mirimo akora. Haleluya. Iyo duhaye imitima yacu ibyishimo tukongera kandi tugatekereza kuri Imana ikora. Tuba dufitanye connection n'Imana mu buryo bwo kugira ngo tubashe gusabana nayo. Yego. Haleluya! Haleluya! Amen. None gatugiye gakubasimba byaribije. Nishimiye kubana na Christophe. Uyu ni umwana wacu twabanye kuva kiri mutoya kugeza uyu munsi. Kandi bavuze niko kuri uko Satani yarahagurutse akora iyo bwakabaga abona nyine imirimo yiwe irakoze. Ariko kandi rimwe na rimwe jewe nzavuga ngo yaratsinzwe. Semeni amen. Satani yaratsinzwe akorera gusa mu gutsindwe azagira ngo yafawura ariko kujya yaratsinzwe. Semeni amen. Haleluya. Ikindi gihe tuzosanga turi mu bindi bihe bitari ibingi Imana yarakoze ibindi. Imana ihagurukira kuko uyu munsi twateranye nubwo nyine hakomeje kuza gahunda zisa naho tugira bimwe tugomba kuneteraliza ariko kandi ntizotuma mu mutima tutishimira Yesu. Turanga data tube nk'abatambira Imana.